abarim karbi lo charlia song la pen karbi aron barim karkli amaya song atum Samson Singh ingti achataya long ke pangthir pon asai ke deng pon long ni da hawara long forest bit office hithi hong pharla la pen forest IB kimi kangpu pon hawar ka dhoi ju kha borbi pathua klamalong ingdeng kre phoke chok botor ke kur katalon pon Mahamaya constituency arlo Karbi Anglong Autonomous Council CEM Dr. Tuliram Ronghang arideng pen prekja masahem kangpu pon Aningkan wangason choklem chodam me sempen RVRE kilong pe meji aphan botor sarpo arnama phan kithok kijir pon nijang Karbi Anglong along KSDC atumpen amithanga sai hemalong pherangkia mai ke phapon Socheng Thenta Women Council thihek pen SWC ke sing amai ke paman pon Sir মোৰ লৰাৰ কিতাপ কিনিবলৈ কিছু টকা লাগিছিলে নিশ্চয় নিজৰ ভৱিষ্যতৰ কাৰণে নিজেও চিন্তা কৰক প্ৰধানমন্ত্ৰী শ্ৰমযোগী মানধন যোজনাৰ হৈতে যুক্ত হৈ বৃদ্ধকালত পেঞ্চনৰ লাভ লওক পেঞ্চন আৰু আমি চৰকাৰে আপোনালোকৰ দৰে অসংগঠিত শ্ৰমিকৰ কাৰণে প্ৰধানমন্ত্ৰী শ্ৰমযোগী মানধন যোজনাৰ আঁচনি আৰম্ভ কৰিছে য'ত সঞ্চয় কৰি গলে আপোনাৰ 60 বছৰ পাৰ হোৱাৰ পাছত নিম্নতম 3000 টকা আপোনাৰ বেংক একাউণ্টত জমা হোৱাটো নিশ্চিত সঁচাকৈ পাম 18 পৰা 40 বছৰ বয়সৰ পুৰুষ বা মহিলা যিয়ে মাহেকত 15000 বা তাতকৈ কম উপাৰ্জন কৰে তেখেতসকলে এই আঁচনিত যুক্ত হ'ব পাৰে প্ৰধানমন্ত্ৰী শ্ৰমযোগী মানধন যোজনা যাৰ শ্ৰমেই দেশৰ আধাৰ সপোনৰ পেঞ্চন পোৱাটো তেওঁলোকৰ অধিকাৰ Kardom pinia bierta than bang pinili merina hansepi non arjeitha biertang ton pen Nijang Karbi Anglong hamren ronghang rongbong rongarak along botor bokan arnama phan thok jirpon pining aseng kantami aningkan wangason thak thak choklem chodam jok wan pen lapen apor pen RVRE kilong pe meji phan katharbura kurusar pen arkli phijopon kaike ke hempu mukrang aphansi pathe pon bomlo bonta non apor abangke botor bokan aphan pinak aposi rasinja aphansi pathe pon ronglo puta karju pon hot katharbura kurusar ahin pen thanang pachini dun Lapen vomod vokan mesen lapen pining ke kiklem ke dam mesen ji RVRE sitami longda prangji pusik katharbura kurusar ahin pen pachini pon aduntu hempu mukrang aphan vojon thom lapen rasinja aphan vologalo ejon pipon lapen katharbura kurusar pensi botor sarpo arkli ponsi pining asengkan aphan ke mesen ji aphan arna malong hirjume hanglo Labang solong Karbi recho Ramsing Ronghang lapen Katharbura kurusar Rupsing ingti kathar lapen Miji senot pherangke kaduka weche tong petsi botor sarpo arkli mesen pen pachun pon Hamran pen Rostom ingti 365 News India Police by Presian Ilaka Proxy Socheng Thenta Constituency ang Kamalo Rongagora Ahawalang Socheng Thenta Development Council TIEC and STC Sorto Ametang sa Hemalang Socheng Thenta Women Council SWC Kissing America Bangso Amalong Sangti Metrikura Pehin Pen Mai Japan Ponsi Sangti Wajana Si Pehin Pen Mai Dikalam Thek Jaipon La Bangso Amalong Alhuman Pen Mohan Be XEM Karbianglong Autonomous Council Advisor SDC Dorsing Kamsa Advisor, KSYF Chandra Kamsa Secretary, KSYF Central Committee, Longjeng Terang President, KSYF Central Committee, Lapen Anpun Ongduang Chikondun, Bangso Amay Long Sang Pipina Topipia Hinton Buta Kepanda Kora Tengke Bangso Amay Kipado Ponan Patlake, Damtai Nikan Kapan Socheng Henta Hawa Along, Kangna Development Kepalong Nilang Lapen Desemet Soal Rocky Episode Kuhai Hui Penchipa Jogjapan, Non Tilang to responsible message lit along ahan be aphan ong dung awod pen hai policy sing ko duan chapa jok pon lo nang pusi lam the jaipon berta pangdak pon rong mo wepen dilip tok
la sini tum da soceng hanta konstituensi angkang rolong kini tum pakai ku adim la la sini li tum bangke sorlo kisung la pen kuson si kijok jima la so kan sini tum ni la dak soceng hanta women concern setamini tum seng nang kok lo ba center setamini tum seng nang kok lo la sikidam tang nilitum la dak rongagura long setami sorlo kisung pen nilitum pinang an akipo bang kia tum dolo so cepat hepen pulu tangte sorlo tum ke akisung hepik labang solong setame nilitum ali ke heno gari motor ke dam epen la jok sini nilitum ke la an setame nilitum la bang narkep abang kila dak rongagora pen setame nilitum kunang koplo son taksi nilitum ha parku ahabar aloho la pu korsi mathoy BCM along setame pamuhe setame ni lining jelo la sehadak mikritoran bi phan setame alang ni jongsi la so adagli tum aso cengang kangar lolong ali gari motor celeng pre ali asonyong simisen putangte alang di setame inurra long kicari don na bangki inudal ke texer bangki lo alang setame sorlo ki sumpen na masih hedi alang di sita hai hempen bangke kadu ka bisupin sotum la son pejo e penang charchong masih alang di setame tuwari beng ana bangke alang di setame aprandam nang koplo la siniri tum la hai ki sumpen cicakce non bangke cicakun elo la siniri tum bangke non bangke da so ceng hanta konstituensi ang kangar lolong inglong arlo kadu ka ve la hai rong roblong an setame niri tum non bangke nila tumake ning isikasi doji la penila tumlong karjap tip elitum dak so ceng hanta penila tum cita dundo la mohen de pasini nila tumake kado ka berat tum stame khut pensi pahaisi nila tum inglong arat akisung an make alang de pasi ning tel tip ben nila tum han kisung pena pajogi pasi nila tumake ini sengkon na Aja nale tum dak suceng henta konstituensi angkang alu nale tum pipi akisung si thekpon long lo je non nale tum suceng henta arada tum kisung ka chetong pon apu that nale tum pipi akisung si chetong pon mate thekpon long lo jasmet nile tum ke kisung bonche thekdam long bang ke la pulo je nile tum ke bis a hoper bang ke la sorlo akisung pen ki chipe jogji la so bang sin nile tum ke jasmet pet akisung pen ki jogji pan sin nile tum Aningkan wang ason tak si Karbi rison nimso ronga je pachun pon deta philote Karbi Cultural Society atuma phan Karbi People Halls ke pangthir ponalong hamphang asong atum kachirap cheto dun thekpon long lapuson tak si pining le thot sitami ingdeng plikep raner kep Karbi rison nimso ronga je pachun pon deta phi Karbi People Halls along suri amuluk arniwang ke doke chokijun pendanglok hithikulat hotel Athingnok kipate artekang ajo aparim Karbi lo charlia song lapen Karbi aron barim karklia maya song atum chilang pet pen thereponi phai keparani Samson Singh ingtia chatai malom kipang thirasai kedeng pon Dipupen Agustin ingti 365 News India Karbi pati litum minglong so litum culture pan ki pareng biji litum asialong plamlo la sila sorong aje dem mang litum sitame masabe sita litum jakong cerap tunang kula joni sin litum pini ladak pini ni five cap litum ela x KSA tumas tame tingrum si lebih labang so kedam tang la sorong aje so festival la long so ki patel mane tum rap tum jadi hai kagos pini hai plastik pini la so ki rik tip ki war tip so pangthi daman kunu tum kematha dolo so along bangke Karbi aron barem ka kliya mai lang sa menil tumong cerap dun la si jase met peta bang kenil tum pini ezai mek la bang kenil tum pini etu dum kan tum ka chuning ri pini la bang so nil tum ki deng asai pela so ka chuning ri kang tum mang la loi tum jase met pet erong aje ke pachun la bang ke long ka jo khon na ka cerap dun la so rong aje chun tet pen tum non pini so la bhai ke pang khira sai ta ka do beta cerap nai putin ri na tum channel ho tum tum news pen chuning ri tum la si ke bang ilang a pors ta mili tum taranang so long yong si tum pini la so na Kidamtang thereponi phai crazy arani EM lunsing teron psychic clam kachipaduk ponajok patumi long thomadim radatuma phan Karbiang Long Autonomous Council CEM Dr. Tuliram Rong hangari dengpen sayahem kangpupon Kicheng si Mahamaya constituency kapalo Jungthung polling station along cluster center asahem kangpupon Lapena Duntu Matikhula polling station along sitame cluster center kangpupon thu Puthot ke padusi
Borganga Polling Station ke parlo teke rong pia rong along sitami Jal Jeevan Mission Scheme pen PHE sitami ingpupon. Bangso long aluhiaman pen Karbi Anglong Autonomous Council CEM Dr. Tuliram Ronghang, Hawarkehat MLA Dorsing Ronghang, Dipu MLA Bidya Singh Ingleng, Karbi Anglong Autonomous Council Deputy Speaker Rite Singhi, EM Khonsing Rongpi, Mahamaya Constituency EM Lun Singh Teron, EM Mongol Singh Timung, EM Amar Singh Tiso, MAC Ram Singh Timung, MAC Rina Terangpi, Mahamaya Constituency VDC Chairman Rajesh Teron, Dongmukak Municipal Board Chairman Biren Teron lapen penangan BJP along ke klaim kita matum cetong dun si RDP dun. Dongmukak pen Ruby Singh Hanse 365 News India. Lakha Kep Hawarkehat Constituency Angkang Dhoijukha Borbi Pathu Aklamalong Patumi Therepo Niphai Kreisiarani Ingdengkre pho botor kikur ketalon pon ajaimek dengpon Lapen labang so asayalong botor kikur tirikam amai phu Puniram Kro alang liri deng pensi adap apor lama pachipur pon Aduntu Hawarkehat Local MEC Mate Karbi Anglong Autonomous Council EM Khorsing Rongpi Chetong Dunsi Bangso botor kikur achotai sitami ingpupon Lapen kurusar kamsing ingti pensi worma thaponlo Puthot pherangkia tumpen kurusara tumaphan karju ponahut lam nangki jaidun worke mathapon avomut vokan sitami mifun meet pusi thanang pachini dun Patumi ke paman pon botor kikur asai along tirikam amai bidisar khorsing ingti pensi sarang thok asai deng ponlo lapen kamsing ingti pensi botor kikur alun jer sitami lun parjupon Hawarkehat pen Longbamon Rongphar 365 News India. Patumi Therepo Niphai Kreisi Arani Lakha Ingkoi Singhason Constituency Kapalo Longnit Ahawar along Forest Bid Office Mate Forest Asahem Kimi Hithi Kulat Chojor Cholan Ahong Pharla Lapen Forest IB Kimi Ingpu Pontanglo Labang so kimi kang pupon along Karbi Anglong Autonomous Council CEM Dr. Tuliram Ronghang ari deng pensi long thomadin sitami ingpupon lo Lapuson si team Karbi Anglong EM MAC MLAs atum RD do jotpen chitong pinpur me kedamtang aningkan kaprek asorkar kechari ningkan ingkoi thongkep ang bong lapuson kaching thur am theklong le Bonta non ningkan pho pleng play rem lang sitami Karbi Anglong Autonomous Council BJP asorkar along kang ni dun pen pinangan singhason ahawar kaching thur amo kachilar thek bonong loputa pinangan rongara datum pen chethan kon renti pinpur pon mi labangso forest IB kikim pon kichengki Prodip Singnar ahut pensi klem ponlo bon sitami kupi ko son penlo ni labangso asai pachun pon thek thedat ason si thek ponlong Voipit sitami non kedobom local MEC Mate Karbi Anglong Autonomous Council EM Amar Singh Tisolapen Karbi Anglong Autonomous Council Secretary Sangpi Nirola Phangchopi ACS alang litumpen puthot kabor iponpen Karbi Anglong Autonomous Council CEM Dr. Tuliram Ronghang RD Kipidonajok patumi long nidalong forest IB Mesen pen ingpupon longlo Lapen ason kaching thur amo kachelar thek ponlong loputa pinangan ki thekiting atumpen chethan pon renti As I have Manjab and Rajesh Hanse 365 News India. Kidamtang Therepo Niphai Kreisiarani ASDC atumpen amithanga sai hemalong phirangkia mai ki phapon labangso phirangkia mai ki phapon along Jotson be hin pen ningjepon APHLC amai phuje ai kathar ke government agent pusi ningjepon Lapen APHLC atuke ke haiji aphanle election ke pathu den kani pusi alangli Johnson be ahin pen jongpon todangte Johnson be ahin pen kaning jepon alamthe RD APHLC bangke nomination paper alongke lapen bangke independent candidate si tokvek nai not APHLC rada phantanda khai mai hela Ipu ben Agustin Inti 365 News Karjolam bangde Allah ke haiji election ma ke hai ke remji election si pathu ma bang के हाईजे फंसे पत्थु गली जाएगा था टुंगे APHLC के हाईजे फंसे इलेक्शन पत्थु गली नाके नीली मुतन ये लोग गवर्नमेंट एजेंट गवर्नमेंट पिलो नहीं हैं जाके ASDC हेलो ओ ईरान रेपेन हेम्प्रेक हांगबोम दा केसे तुम दलो कैंसी तुम दलो कपड़े का सॉन्ग तुम दलो हांगरा पेरलो सदा ASDC से लीडिंग पार्ट एनसी हेम्प्रेक हांगबोम ahoy दुए फुथाक ता दा निंजे बोम
nasib na bangso ya disi ban pivir nai pute congress में ताउने बीजेपी ता उन्हें अपन रीजनल पार्टी जन सी पीवीर नहीं पुसी जाए का थार बंसार पुपी देर लो नसे इलेक्शन है तमे सरकार बिना लांगली लोंग बम लो नसे हा हाला में थांग जुजुंग अली बंग लोंग बम लो पत क्लेम बम पो हाला हेलो पेनाली लोंग लो हाला अंगे करप्शन केस दुखक पेने जॉक्सी निकानेर कैप रिटायर्ड पेंशन लोंग ली नीली फान ना मेथांग मसीन नांग जेथांग नीली अर्जुलो पीपल लोंग पेंशन लोंग ले ओ bang ke claim tabakam nili phanang koi lok mat nili ke pension lo yederti ma sinili pulon de lang lila son lu pruda high court long case bidenon pia he trun go goi phansi chordom bom lo kam chok che afike a government ang chelar lo sonol penon himonto ake hai tumansi chordom thulo pension long lo 2019 ke Amahinon ke lang na melo pute la langli bangke BJP government ba himonto aphan bangke ar kanan elu lagi suin elu ase hala bang pin khala ling siklem po halo ni tunge thegam long mule sike haiji fansi election pathu goli ASDC phan pivot de je fansi bang adai to pilo ar pu pilo hala so teng siklem po Pinia berta ke lapuan sekang ton iglom arni game kardom